ple thlir tu du takte in zawain chibai kalo buk le vek chewa he voina chuanin mizoramina miss kan thon chua tir chua zinga tlengsang bertimeng miss lalnuntluangi vanlalnuntluangi vi kan lompui em a hi mizoram aron lu airport an lo mo ana ani a he chung ten an ko a mi tuit la zoi zoya mi korbuang a hi anu ni a anaw ti apate an mu nom mi tuin ti tla ni chu karon re ek velok dona kan ngai sangin kan lompui em a vanlalnuntluangi hi mi sani awanga ngai sang hot kanilawa ka ngai san na em chu karon soi zel dona hei abur tanga top thlinga min lo en saka min lo ngai thlak sak turin clear tu te lo som che u ni miro puile mi pakhat ve tak ni in ka sia a pathian a chi na em te po he ka du na ti zwal tu ni a chung te po chu kan soi te langa i lo en zelang u ta hian lengpui airport a hian an lo muaka choi moina an lo pe a an lo hlana a chung ten an lo muaka thenrual tha ten an lo muaka munom em ani ke po kamitui atla a kalompui na pia lama pathian a en nga ana ropui zia hi ka mu chiang em a ama ina soidan te po kan lo ngai thaze langa hian an veng lama an hopui dona mel te hi tharo em a class ruta da ni chu ma te hi mo va tha over ang chi kha chu ani ka tilawa keima mi ta chuan ma se anung chang that na le innocent ka ti don mi nge mi poi soi lo mel tak mai hi a tha ka ti zwal na le pathian a chi na ama chung ri la hian pathian mel hi ka hutlat trawani chu chung zong po hoisan ngai lo tu kan pathian hian amaring tu te chu mi lo chel reng chin he lo nia vahan du reuh tak em achiang ani tiro pathian a hian achiang em a in ngat ti po hriat ngoi vanlalnuntluangi first runner up Miss Grand India sangni le somti panga mizo nula kani anama achiang em a mizo ani na aza pui lo bok vi iro pui thlot kalom pui che ka chuang che ke mizo nu hian ka chuang ngoi che ikal le zel tura po du sakna thinlung takin ka hlan chi a hei ai sang thleng zel tur po in theina i nei ni ti hi kalo soi ve shim du ani chu kalom pui hle mei che dinga audition ka thina changkhanin khetiang kan veng chunga ngat pe hi chuanin min lom pui em amai ro chu mizoram pu huwa ma phe chuanin tu shat ma kha kan la ni lawa ma ni in pal chho nok tura khatia than chwa kha kan ni ta ani yanin ka team member te ka thin lung zong ka mangai te ania anni te lo yanin mo in ni hi ka thleng thei lawani ami malte te in ka han be kwala anin o min lo po zela ti chuanin atopa chuanin helai hu ni kan ron thleng ta amai ro chu kan bul chan na kha chu har sa ve ani eng ma nei lovin bul kan chana kan social media te kan lo share lo thei big si lawa chumi zinga comment ka share pakha chuan ani hi chu o phurve chin box sia min ti ni ka phurve chin ani pageantry lama kha chuanin keima ka tel kher ani lo puin a en lampang te mo alo choi om lampang ati khanin ka phurve chin box sia asang thing reng thei box si lo khanin kha chuanin thinlung ka chu dek ve zalani ma se kha ka pa ina soi to jalpur mizo welfare den program min lo man puya chu ta chuanin wa pui le u feli hianin la pakhathi min nei saka chumi la chuanin kan jin kong hi asoi fia chiang le hiai asoi fia chiang le in ka sha a kalomelal party khania khovel mi ten min thireng kanun kong har takhi beisei tur nei lo min ti an va shelo em he thu asoi lai hianin
ril ru tur khi ka don thiam pui ka ilo in ti ve a helai ka du em thin ani a ka hriat thiam pui a ka mit tui hial alo tla ve boka vi ka lom pui na ti zwal tu ani ka vel mi te thira ka chuanin engma kha kan nei lo ani bulchan na tur sum po kha kan nei lova pui tu tur kan in zong chapa amai ro chu chung rila kan nei pathian khan ron mulavani chung rila khanin kan him sia kan thur em maya kha komen ina siang khanin nei em nei lo khanin pathian rin chana kal tanana na kha chu kan phur ve em ringot ani ti chuanin kan han thleng thata a ka contestant puite ti shang kan lia chen chu i hausa sa har sat na em nei lo sum le pa ya har sat na nei lo te kan kal khoma mi fel tak vek te ni a chutianga te po chuanin i kha opening den sa ka phe khok bun tur te kha kai ma ne yang ang kan ken thlabe te kha amoi le lo lu tu ka khuta amuna me ka bairot fel le pa ya pa jaw te an han bazar le ang lop lo pa kha tyang kha kan nia man tlom si chasi te kha kan han zu zong le ri thei thilabi te kin dam doi a lwar em ma chu wang chuanin helai holi a kan school kal lam le holam panga te ko kanau pangten an hu bang lawan chu in sim tir hi a har to si a nau pangte thin lunga hianin ti ve lau tura kan in fuya kan in shi nau pangte ne na ka cha du chu rui thei thil zuk le mwam tel lau nun hianin India rama Miss Grand India first runner up po ani thei ani ti hi ka shil do cheu ni Ladies and gentlemen, this is our first runner-up of Miss Grand India, VANLANUNTLUANGI. The new Miss Grand India 2025, and she will go on to represent India on the grand stage at Miss Grand International 2025 in Bangkok, Thailand. Ladies and gentlemen, the new Miss Grand India 2025 is number 28
Vishada Gadwa is the new Miss Grand India 2025.